بابے فرمانے نے کیا بات ہے بابے آنی بابے فرمانے نے تن سچے دا اجرا تن سچے دا اجرا دل وچ خاص محلہ ہو آن الفی وچ وسوں کیتی تے میری ہو گئی خوب تسلا ہو بھائی صاحب حضور کو دل میں بٹھائیے حضور کا پیار دل میں بٹھائیے جدو پیار سرکار دا دل میں جا گیا نا سائیں دل میں جلوہ گری کر گئے آجڑیاں اندر چھوٹیاں موٹیاں کیڑے مکوڑے من صاف سب پاک اصل مقصود ہے تزکیہ نفس یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم قرآن پڑھو کوئی ہاتھ تسبیح ہوئے دیتا میں کوئی فرق نہیں نہ ہوئے دیتا میں کوئی فرق نہیں ہاں دکھاوا نہیں کرنا دین دکھاوے نو پسند نہیں کرتا سمجھ آئی کوئی دین دکھاوے نو پسند نہیں کرتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب من دے اندر دی گل ساری سارا روڑا بندے دے اندر ہے پاجی اپنے اندر نو صاف کر لو حسد چھڑ دیو کینہ چھڑ دیو بغض چھڑ دیو لوگاں دے بارے انہاں دی غیبت کرنا چھوڑ دیو انہاں دے کانڈ پیچھے انہاں دے گلے کرنے چھڑ دیو اپنے مالک نال اپنیاں گلاں کیتا کرو تے انہوں اپنیاں دسیا کرو سارے کام ہی سیدھے ہو جان گے وما علینا